Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam ma soeur Maman Nadia. Watukufu duombe Mwenyezi Mungu ikemjua wanono mshilo wanono hohanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yaripwene shari shahuwa nadamu wapeu nana ima bibi ne makalibosh. Mwenyezi Mungu arjale heri na unono na suiha na mvu hohanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yajale kahanyo tipia mjuha wanono ganyi wanono mshilo wanono he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajale ka heri na baraka ngiyo harma emalahu ya hatu yatowe zetambu nane mashaka nana zenyiwade ikao zilio harma emalahu ya hatu. Watukufu usiku wa leo Yesu jengio nzima haukaya tsihomandisa na migami na zinji za ufanya Yesu jengio nzima suje kao ça va faire mal ya nusu ya wanawashe suje ikao gajo utabish wanawashe wenji haukaya iyo suje ya wazade la plupart ya hauze esprit fantôme ngwaonizo wazidungi ya ngwazirendao. Wa alaikum salam Siti Hassan. Wa alaikum salam Mama chérie, Mama Ferdina du cœur. Longue vie à toi maman. Coucou Kamardine Carlo. Watukufu wa Jamalif na mpartage live nyimlo Facebook mtapote nyimlo TikTok haukaya suji ya leo gamanzu haini manamshe wa Facebook la plupart ya haumnidunge haini manamshe ulo TikTok yani dunge haukaya suje inu iwa concerne haku haukaya riheya na termi kuhamba mrumshe uonge wahede wanku. Wa alaikum salam ami. Wa alaikum salam rimka. Watukufu badale ya suje mbili gamina suje nzima haukari homo handisa l'habitude ze suje zatu si uzandisa arma 10 heures deja 11 heures njia ya boye mwenye suje ya kauli. Wa alaikum salam Anya. Wa alaikum salam na Sophie. Haini mru hakauli ndarandise 10 heures ilibunguze suje kenzima. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwisho mema. Nyimlo TikTok na mtapote, nyimlo Facebook na mpartage mete ze cœur, hau protège au kaya nsuona hata wanada mikaudu wadunga au Facebook. Je sais pas pourquoi, je mkinshake makarbosh nana ema bibi ngwa yabo. Watukufu ze suje kador lonizo suje nzima ya manyanya si ya lola mwana msheranga lola mru mshahinga sina 2 ans. Halola mzadze wa wana. Boum, monsieur le conseiller. Halola mzadze wa wana. Ulona wana wara. Ikaorango siku ya lole mrumshahe woi gasina 2 ans. Hazaya mana mzima owaili wahahe na exi. Mwenyezi Mungu na ripwene shari shahowa na washe watwa ujua isho ikao do wanzao. Wa alaikum salam nasimu na msala. Mwenyezi Mungu na ripwene shari shahowa na washe watwa ujua izo ikao do wanzao. Wa alaikum salam wana bahati wa hairi. Watukufu emanyanyaso ya lule mrumshahinga sina 2 ans hazaya mnamwa na mzima shema na mshengena wana wara. Ce qui se passe mal, c'est pour cela nanzoni wana washe winji wa hanyu na mketi mwishe mesajinu haukaya winji nga mlolwao. Wa alaikum salam fau ni wanraume
mkubali ya maeksi waje wadomrendani majulungwe wadomenyani esprit wanze waje wadomprofiteni finalement zendula zanyu gazimenye hao. Walaikum salam mama Nizar. Uo mwanamshe alate kaseti mrume ya huransi wakaji uhiba. Mrume ya huransi bu mwanamshe wamba eksi uo yekaji uhiba. Haukaye kaka uhanza ajo ukelensiza. Kaka na mahaba nawe hajo kansi ya lelowana na haruha hindi zae. Wenjua hanyu wanawasha ikaonga nyunu manga. Nyujwa ujihansi ya ukaya mbaba ho wana wanukwa na wanzani shwanduka na wanzani wa ho wana. Wanukwa kana wanzani wa kifitna. Haukale obu mwanamshe. Uorengaye eksi waha. Ya jeke ajali nendola ya ha. Ije imenye. Uwanze ubule eksi ya jado uhiba. Yabo wamba huli hasara. Merci beaucoup nasimuna mtsala. Yabo yamba huli hasara. Hauka winju wanawashe mlohu nufaransa. Yema eksi wa hanyu wababa huwa na hanyu. Gamlolowo mjamdoro ndo wababa huwa na hanyu. Mbi ya udore nke emitwalaka ya mafitsi ya hanyu. Yabo wamba mrumshela tse kaseti. Bonjour Nadia. Watukufu ye hadisi. Lukaya wa ishababi ya lola mrumshe. Walohunu Marseille. Wazaya mwanamzima. Shaha mrumshaye na wanawaili. Deja abasari zambao. Ngwaona ngena mwanamsho ngena wanawara. Do waili ya zayane ex. Nemzima za nemrumahe. Emrumahe woi. Hamlola nga sina 2 ans. Yija. Mwaname yo ufanya hazi. Vie por. Yo ufanya hazi. Vie por. Yo ujuha haina subi. Hende hazini. Yo ujuha haina subi 5 heures du matin. Hende hazini vie por. Ola mwanamsho hatu. Haini wakati mrume ya roha. Bonjour wamidami. Haini wakati ye mrume ya roha hende hazini. Ye ex yohuja. Votlasi. Yohuja nrongo za 6 heures à 7 heures. Ika habitude. Mnyezi mkukaja wabenua. Shabanda si wanaume lirende hana hanywa. Na uchamfu. Rorenga wanawa sherlala nao. Si huenda monzianir doenda rojikaza na uvumbua. Wanashwangu na mjiankili. Bangabu wanaume zehanywa zao hama wangu washe. Wenda hata muwaba mnamaji na mnaturu. Kwa tsuba ya zehanywa. Shangwa jawado kansu amba ukaya olatireme. Olatireme. Gabo usiku shababi boulevard national. Obahe chinois. Waparo bila manamshe yabo. Habanga mwane mzadola enda hula. Ula wahango olatireme. Na bale mwanamahe gebala mgujishiliyo. Bola yakaliyo mwanamshahe. Mwanamahe akabala. Hamba je. Habe mzadola olatireme. Mwanamahe mwabe kutula. Di mwanamshahangu. Yabonge bido haina mwanamme. Na haina mwanamsha mlegeze prokosio. Mdokana mbandu kuhamba. Ubinadamu na sitara. Haukaya wohiba. Huja ujivenua. Yabo maudu ngojo jijo wa mpublik. Na mnyezi ngwamba ukaya. Haini wakati. Wafanya error. Ankasheti. Ngujo hujuji ankasheti. Haini wakati wasitiri manyanyi wa mdu isilamu. Na mnyezi ngujo usitiri. Mwanadamu woi. Mwanamshatu woi. Inutobia iluna wanawasha wenji. Walo faransa vanu. Watsole wa ya ukaya ya hulola. Uloda wenaye. Uwede mrume uhanzo. Shaye eksi yenda zahe. Lohamba kalboshi. Manamshengo kubali eksi ya jado uhiba. Na ye hakaya buhende zahe. Gaona mrume mrajina. Subhanallah. Eba nunganywe mezi eziso. Hadisi. Ola shababi ya lole mrumshe. Haka udojua 5 heures du matin. Yenda vie pour une fanya hazi. Yuangale mrumsha haya. Ukahazade na mwanamzima. She mrumshenge na wanawaili ya wazaya ne ex. Ce qui se passe mal. E mwanamme wei kajajozi juwa. Nebahanu yeye ya kauje ya jia juwe. Dehanywa ya heye ex mwanamme mbaba hoana. Gwendo harmaze plasi za Marseille. Hai mrumsha hangu. Wala jamia nturuku. Wala haina klasimu henda yo. Subhanallah. Ya Latif. Nyezi munalpone shari. Oli ngwendo yo hibeye eksi wa hai.
nzazaho wana bade mrume ngulao shangondo hosomo wandu hende hado bwe hanya dombe ukaya vana exangola kajanturuku yekanga manzo njomrejei vana mido ndai hobotasi subhanallah. Subhanallah. Engo fikiri bwa jinru usona hata mbankili ngojo kwensi udo babu udo mzazaho wana wedo ujere wohenda iho wende humono botlasi ekango wanzo ujo mrejei. Tu penses que vraiment wanadamu walobala kwa na uzibe gohonsuko wanadamu walobala kwa na uzamba zabalingiri luma là-bas à ce point. C'est ça mwanama Amir haukatsi dio basi wenji wa wana wa shwalo hunufaransa na mjiankili bwana shohangu mrensi wa umatsaha demrume ya hulola ya hula nsienda zahe wegeja kaubidi ya jado huona nai geja kaubidi ya jabe nguju ya uhibe geja kaubidi ya jabe nguju alale nao na mjiankili bwana shohangu haukaya inunga nyinizo wanroma hanyu wenji wa sufreo haukaga msogodo ex de mbaba huwa na n'importe quoi mbaba huwa na ketson ziani leo ngamtulu la mrumsha jado mbaba huwa na ngujobani ya jedahu wadu wanaume ma princess wakubaliwa ndwa shahao wawebazizao. Merci beaucoup Farsha. Wawebazizao ça veut dire quoi ça? Ula mrume hakaudo juha wa alaikum salam raisa yohenda hazini kajajo juwa tamba habari ye kangondo hazini ye mtwalaka ye ex wa hemru mshembeba huwana yo huja 6h à 7h ye mrume kajaka uzijua hende hata baanda ola ex mbeba huwana ngondo harmaze place publique za Marseille ngondo hado jikaz mbeba mzaza huwanangu ekanga ngamanzo njomrenga hajonrejeza haukaya haina tasimu hedayo. Subhanallah. Banisho manzahu ni bwana shohaka mlolo ni wana ume wa mransini na wana wende zao msufre mtabia kwa jafili hanani mjahata mlolo gamkubali wajwa wa mkorompini wa mtsibieni mbi wa maniseni wa mtundano mwa ajani ikawo ulama buhamru hedi habiye ye mrume ukaya ay vanu hohaho imtwalaka hemru mshaho udongo jaiho habano njaparumona koma yajuka ujuhango njaparumona bahato wana hahe kadu hafili hanao yabajo janguji habantu kayo ujaharambia hukayo ujohaho 6h na 7h yo heda azini sade mweda azini 5h yaboye tsali senrabo ika obligatoire ula mrume ya hitsemi gala yafanya hata ya zingare ye finu imlao ula mrume haroha riparoha baadi samada inu setan 2021 ya jiri plus kafo umra yao plus kafo ya mwana mme ya deuro habo tasienda hazini ikama ngoni mausiku ya mrumshe ye voisin wa mhidi hambie mruma hambie mwana mme ula bayi vanu mwishi habo tasi hujua 4h du matin ngwendo hazini voka babira même pas 1 heure de temps wotso dumbo umagura jay badona ngoma na mweshele hadisi na paro ya baba ngabu hadisi amadani ya paro jiri harmumra wa plaskaf ya mwana mme ya lola mrumshe ya mrumshahe wakaya ya mwana mme ya ujwa 4h à 5h du matin haroha haruma quelques minutes ye voisin ya wishia ye mrubo ya buwa ya roha quelques minutes hardi hauna bomlango ya njia ola voisin womarabu hambie mrume mbashia vanona ngoma yo hadisi la paro ya baba mda jaimbavi badona ngoma eba notso juha 4 luhubo mlango gamweshila nyone de mumlabo. Merci beaucoup mama Nadia. Eba no otso juha 5 ola de voisin de voisin marabu do mabi ola mrume ababa mitsi welewa wo juha bo klasi wambango ndo hazini voka wabila quelques minutes hordi ukauha hujabu mangoro joda honi badiwe na ngoma ngoli tabish ngojona subui hudi tena hode jefa saraboing mna mrumeje nimekatsiro hamikareje mureje bo masehu ido katunko ureje shaka jambie ola voisin de la poser des questions ola mrume hanyongwenzi hende zambaje
yevazi wangu hanambia ukaya hino wakati na rohabo tasi gamsongorudine rejenga mwatabisho nabo mime katsi rohaho dahoni gamondo hazini mikareje itena hatenswila hafanya bano na njuma na nzazaloba na bale mwanamme yoro hayabe ngondo hazini. Merci beaucoup madame Amiri Madi. Yo hadisi na yaban 2021 ye sujet inunrejeza omwishemba bitsela entwila ola na bale mwanamme ye hawara wa hemrumshe wotsi exi wo hawara yo hedar mwe are ya place kafo hahimi haona mrumme ya siyobo nsinda ozahe habeze hahe entwila ola mwanamme bano yuzo vazo hangu yanabia nsineglige hajwambia mrumsha modo hazini hende harme are hadungule bis mimi haina hadisi suje na yamba mikado di wazaba hata ze suje za 2018 ntujode shelia empire haukaya ngizo banu ola mrumme hende harme are de bus harengele bis hanyongoa na mtapote parce que y a des signaux s'il vous plaît hanyongoa ili ya jouer le malin na bala katsu jouer hawara raha katsu mjua na bale hawara ngarme are de bis ya himi ola mrume hadungule bisi hende hasi harme deuxième are hafanya mna 5 minutes à 10 minutes hadi hareje womdulene lakini horeje hende habomlango hauna mrumshahe ngondo Burundi daina ola hawara yemrume banda hajionelea hawabalilio ndani hapare mwanamshi habaga mwanzo mjehundahoni mwanezo mrumshangu yafanyao haono hamambia ukaya ngawe dhamana waho wana hangu na ne mrumshangu rangule oti ufungua iyo riyamba banu wa 2021 kabati suije nko yamba banu ito hitwani hangu ngizo banu yabonga mwanzo mabeni kangabo hamada inu raparo yamba shaini de ukaya ila hawara shawai ex ola mrumme hede hambilo ni wangu ukaya vanu karswelewa vanu mbaba huwana hao mba yemtwalaka himru mshahao harambie kangwanzo hajordia mrejeze na yede johao ola mrumme banu impossible kado johango bahato wana hahe kado afili hanao hato wana hawe ekado afiliana olade mrumme donzo ya ji défendre comme quoi non jamais emrum sangu ekado ni trompe ola mwambia ukaya yo hinda hazini stada 5h ba hiharambia ukaya yo huja 6h à 7h ola mrumme gonzo ya rambo réalité wa alaykum salam mama Hadija Bakar longue vie à toi ika obligatoire ola mrumme yanze ya juha yebana mrumshangu gondo hatadore nge mtwalaka ya mrenda nayi ya mransina wana yendaza na jana mlola rilona 2 vane mtwalaka ngujobanu hatadon kuna maji respect monsieur le capitaine Jimba longue vie à toi monsieur le capitaine ola mrumme enswila hajua habangondo hazini hajua ila 5h haroha hendezahe kawajabila même pas 30 minutes harejeyo dahoni yengenela kile hobua haunre mrumshahe mzazaho wana ya mrumshe nge harumeka na pe gwaendao Burundi subhanallah ya Rabbi na magadero ho ya mwanadamu ya jitole ya lalola mrumshe ulona wana ya mangali yao ya manzao ya manzizao ya diferensa ukaya hawara na ex vomie urenge hawara unre madhambi rahana ex ya hulole ya tsuwana hindu vomie urenge mwana menziani unre madhambi yao rahana mrume ya hulola ya huranti haukaya emrume ya hulola endazahe yeka haja wangu juu ya hutambari uwe katu konsidere shahawara rijua kawai hawara kajaparo kayabo na mbabaho wana uwe kakana kweli hakana santima na imani hajukanta lele wana hai ola bwana ulaha jahunru hobu wa mlangu ya rejei même pas 30 minutes hahundu gwarme kanape ngware mao subhanallah madam shihamadawe ikawa katina hupara
kuja kaanza uelewe kajajua Suleiman je nifanye message shemana nafanye message ndizo warongo wa neheli kao wakanza ujimontre de ma part neheli kao wanika ye exi phantom waha kwa kujua nshangaza ye mna exi wa mafiti waha huu mbaba huwana ha nukada mina hunu Marseille yoni bule mna hanyo ha ganjomla abogani mwambie ekani bule mna hanyo hakabo mwanamshe wewe ikabidi wane ukaya huja ujisi sobonsi hujisi sobonsi exi kado hiba mnu bwana shangule mjankili mlete sinema mru ya hula nsigo kubali ujodo mbulezi ngoza yekaye mna exi wa haho habuwe mna hanyo hai izo ni mabia ubanu ganjo mtimizi gamrudi nambe misli wanada makouri ya hufa misli wanada makouri ya mafiti ekem na exi phantom waha hanibule mna hanyo ahenziani ganjo mla yaboga mwambo mwana mshe ikabidi hunga maelezo zaidi ukensi ajenu o wakate mrumao ya jaya uparisa shakuja juhamba ukaya weide mbaba huwana hangu mbaba huwana hao yodra we mruwalo lo jobu we mabaja ubulie exi ya dulale nawe shapo ya hema namme haukaya harantize to la kazunra ruhende zae shaga mwambe bumana mshohangu yekemba bahuana hao haka uhanza hakana sanchima hajofikire damu yaha hekao doma itsanganya na iha huranti hende zae abandonné pendant 2 ans huja huono ya ukaya nge favorable rahana emrume ya hulola ikaonganya mwana mzima ne mrume ya hulola weiti mri ya nzo papier we mrulola nationalité sha wana mahongo intimideo banda haparisa bo uremao wenda Burundi wana mahongo intimideo ino ni intimide mimi nirongo wana mahona ni paron intimide watu haze nguo kwa tuta solution shaka mdongo para mu menace na mshangaza yadi sinu tsirongo we uwede mbaba wana onzaza wana hao zijiri na hii kamkara bwana shohangu mara nsongwa dingoni no matsa mruyo lolo ya kinaya danga ni wachafu nusu hanyo exi wa hongo mono go heni mwanamshe ndata yarenge exi wa au kanusu ya hanyo ni wana wa shekao gani hunu Faransa nusu ya hanyu winji wa hanyu kamtuji respect gamtsongo ndamba les femmes faciles yode mana njomba ukaya haini mrulona mrumshe yekaye mtwala kambaba ho wanaipasa yaje dobonze wekutuenda bosheri niko wana ya waone sha il a pas droit je suis ton mari shamjitwa zenguo mjire de les femmes faciles mwetsi biliga mlogoma ex wahanyu hau derange wango mekado mlolani na mdo na haya mletize batani na nani kama bi wanaume la plupart ya hanyu s'il vous plaît mruna jonese kami mrume mide na hulola mratsi kubali hajare ndo cinema ex kado jada honi mbaba wana kado jada honi jona wana rengo wana obonsi mbali abe wanike abalo ndo park chaya joda honi finalement on accès libre bana hamado ikatsona tahaya shangorongo mzazaho wanaho ngo muhibo gola lodo naye udenda wazamba honziani ya ukaya mzazaho wanaho ngumido ujere na balange na mrumme mzazaho wanaho kama manzan reje na balange na mrumme mzazaho wanaho ngumi hondayo kamtuna kanu wanadamu walona hanywa wanu wanadamu walona hanywa mrumme manzahanywa urisa hojarombe ukaya mzazaho wanaho ngumido umjere na inge na mrumme banyo wanashatu kamtujankili shamjansa ukaye mbabaho wana yuko bonti yeka honda ni yaboga mabye nyuwana umeikamga mnidunga oba na mlengoze ploko sezahani msikubali mdono ndo cinema na mdojo bwana shatu ukaya yeka deze sex désolé le kalmanjo ulanda yeka pui gazi uzi wao ne wahidi ne warabu neze communauté surajina et ça a fini chaque peuple gardez ça bien ishal hafilisha ti Burundi rojari mlolani garanzori fonde fami wana
maisha projet. Subhanallah, oui mwanama aliazari shaka mfuka banu gari mlolao ni hasibabude mna bibi wei no gazi uziwa €20 no wai no waziuza wa wankudu da wala rakaudu wa reva katla kakomor no nda faransa gamjolo la mzungu no nda faransa gamjotsa americaine no nda faransa gamjotsa anglaise rijari hundu kangwa hunu gwa huzao €20 da ibu wana shohatu na mleti sa cinema baba nkatsumanzani hasibabudu wana Burundi homlolani garimlolaoni rifonde fami ye kangarimlolaoni hasibabu de mnabakuli woyi rijohe ndarbale €20 rende no wa irendera reme mria fanye mna 1 minute we ya jezahe haukayo 1 minute na 2 minute shamru katsumlolani hasibabu Burundi rimnikeni €10,000 na €15,000 €10,000 yo Burundi kadonga harma mahajuma usoda no wa ineda no remane jazangu par exemple so jojo ne de no wa haina usikunjo ujua nede hula na tsai qualité a qualité nede na tsai haina qualité mwana mshingwa hunungwa huza wonja sur l'internet gaboze site les animaux zona sur le Marseille wazungu debanat et debanat walo hamade zenuru lai shagar baloze maliza kujeli mloleni rifonde maru kwamba famille Karutsumlolani bahari garanzela de Burundi gabozilo nyinkudu gabozilo za joni gabozilo za chocolat shekari jabani nuhamba mastehi na projet na mahaba na nyanzo na ufond de famille shamjaga mdongo mahanyu na hii na watsimambi na mzibu wana washe na mjini kesharafa mwambie maex wanyu kauka mrumme wa kweli joka huni kelensiza shakuna udezao wanzijutsa taratibu doja unihiba sha beseni wanasho hatuwa komari nyufki rukaya vaniri mlola ni asbabude mnamuhiso wa dakika ye mnamuhiso dakika na dakika mnamjivo hola nuwa €20 et mnamjivo wa 1 minute na 2 minutes obala 30 de noai gojonga mabana tiwema walohula waloha madomwezi juste wendo afanye 2 minutes yo wende zao bahina mdojo ukaya c'est pas le sexe ikaude rien zao heze mahari litowao ne mapesa litowao projet au fond des familles ranzane hamahaba shamjamjiansi ya ukaya gamanzo mri profite mahari gamanzo mri profite dhahabu gamanzo mri profite fedha yode fikira mloni yobu wana washe shekaga una mbabahu wana kuja mturuku mrejeze rana urega wana umemjemu wa rede cinema wana washe wangarafanya suje banu ikao walolwa ili wajwa ufungulwa warejeze ma ex wao wana washe wanga panuka mtundoma panuka mshangazamba gasimangada sina nyi hunu waleze kalite ekagaranza tsujorongo wazungu ekagaranza tsujonga skabila sura jina shaho mdurenga mkomo ya madizo matula mwanambi ya baturam gawe waweche ntina ujivi wa ulole mzungu na mitsika naye gamrudi na bete na tika naye rifanya enna skana mzungu sifanya enna avec wangrupi angwazijwa hoba shauka tudoto wapawa donga labo mlaja Faransa ya hundla mzungu mwanza dorenge yonese wanza na ngono gawina mzungu ula uveki washihale uveki Paris mwanza noir même mon frère qui est là Aliazali avant qu'il vienne en France si moi ça les photos là mzungu na académie frérot ha si réaliserez-vous voilà voilà comment la kaudona ze film wazungu so it's in Paris ah putain Charlie Lamba ukaya ye mwanamshe mkomori yena ladha e mwanamshe mkomori ya ujibali yango e mwanamshe mkomori ya unukandro e mwanamshe mkomori ya upihandro e mwanamshe mkomori yena sitara parapori ya huwa na damu wanu yabona mkubali ye sharafa ramnika ni manikiwa buwanasho hatumlohu numanga maransi wajiredikulize ya udorenge maeksi wajuwado msimbiani mbi weda ukatsumonziani wa mvumbuani Mwendado katsonziani mwamvumbuani.
chalongo jo udunge ex mbaba wana ha uke femme facile na bala hajojo ya baki alolo wana shaka bomraji na uloba la uhanzo hanzizo gomono hamabwe kusum considere mbaba wana jabiro bavuni udum nikezi ungo ikao hakanizo hau halali ujao nikazo hau haram tiparufanya message ya mwanamshe hakana bia tifanye sije heban ya ukemrumaha kajaparu kana hajanai waushida wafanya mezi na mezi 3 mois 4 mois kajaparo kile ala denaye finalement yesu jabo naifanya na yaba banu ilirunga solution ola mrume kajajibwa baada tsirongoa hafungwe mrumshendeza baibu ya mfungwa endeza ola mrumshi halolo ola mrume bayaka na shahawa ola ex hadwenda yo mhiba hata jaka ajali no la mrume hamransi ola ex kajamlola sha hanza doda yo mhiba ni wakati akamrumsha hae hadofanya 3 mois 4 mois kajaparo msaha unrushe baibe mwana mshenda lolo hawakatila haunruvu henu akatanzede mone gwanzende Burundi baada emrumshi halolo kamkana dibwana songo da ukana baraka madojwa ya ukaya nyinyi ngamstahikio fedha na dhahabu na 10,000 euro na 15,000 euro na izo nolo la mzungu ntina mnikazo juste bag matula mwanambia koma ujoka ulola mzungu nami gawe waweche gamina bezo ulole mkomori njendono wa juhu na ikeye mitsamihuli ikeye mashili ike mbajini sheye kamkomori owa juhu kwa na untwa wanga mjo waona silenge conseil ya mama Turam ya bobo wanasho hangu s'il vous plaît na mrensi hodi renda na iwadwa hukana baraka na manzo wanaume wa manzao ni na mrespekto wanaume wa mtukuzani mrensi ye makababa ya maexi da winji wa hanyu gamprofito maexi dari mzada nyinao haina mwaname uloba nujo ukubali ya exi wa hemru mshaha ya bengu joda honi ya jado no wana na rengo wana haye hobonti shahoda ni natiheye harme bate matibaki. Tu veux tes enfants? Vas-y, prends les enfants. Wabale wendi. Et quand go ujongo upara, njeno rengo bonsi. Shamja mjirande ukaye basi hanyu, mprofite mahari, na dhahabu, baada mrende ha, wanawashe kao mrate. Wanashohong, vous avez des valeurs vraiment incroyables. Ze mahari lito wao, kabatsi hata communauté wako ufanya. Ze dhahabu lito wao, kamna wana ze communauté wazitowe. Ye harama rumiao, on est le seul dans ce bas monde. Rumiao harama, rahaneze kutumuzo se pea. Bom kikimawani. Respectez-nous. Madame Chiamada ou tapa honte. Horenge exiwa, hojo ulale da yena ye harma kanape. E mduma haja uparese. Zekazi urisa. Abi wana umahawachi, bansuli atamzi. C'est pas que maintenant que je suis en danger. Depuis longtemps, mais je comptais même pas de danger fantôme. Je comptais même pas où on a danger qui m'a fait tuer. Maintenant, ma kababa ko urongwa ko tsatsaya. Gami Marseille, henu djonjila ngam dishina na fronté. Sauf yeka jashadingo hareme. Bah, c'est rien. Yoka tuenja joshida na betijao. Gam jwasuli anunga. Sheka mrohanjilia omo. Mihono na mihono. Wallahi, je suis prêt à me défendre. Laiken sina ushinda na menga mremosh sina ushida ni hunda komba shag sina uterrorizea wana sina ushangazia gamjo shida ni hime ni reponde le hato wakati njo ushindia cha je suis un homme na mkane commentaire za kiselo mretse bataniani. Vous êtes comment les femmes? Et madame Joe commentaire fantôme parce que la plupart y'anyu nous ensemble de l'engagement ex na moni haya mrata cinéma nous on a des muhindo nyinyi kama bilose kwa dukana mrespectant rome wa mlodan buwa baba wana hanyu kawa kana valeur wajuka wa mkanentizana wajuka wa mkanentizana shogo mransoni wende zao wabandono wana hukubali mbaba hima na jaba na nzela lede na wetena. Ça veut dire quoi ça? Wanawashi wangahu ni walolo ni wanaume wanatsongo maswabu de ma ex de mbaba wana ntina ujwa kakana distamina yetsuhuzia atangamina droit utikani madi sur mbaba wana. Comment tu vas prendre 1 heure de temps de discuter avec
ton ex. Ça c'est quoi ça? Ngera betsena. Ya mrikao ya jahu bahatishi dawene mru ya ex wao harmeka na pepo mremao. Ya la tuif. Si c'était moi. Si c'était moi. Njaju fanya made mjomba wei. Njowa uwa ili. Si c'était moi. Shaobo wouji botura. Ya boki kanda ami owa ili njowa timizi na depirizo. N'importe quoi. Roha wende loteli. Roha wende ya uhibonziani. Shagam rohone de hazini. Njeni hungani njena mbilwa. Haukema ne mrumewe ya zipari se azijua. Dabo yapa ye ex ya tsongoda monziani wambe ukaye. Ye mzaza wana hangu mida ujere. C'est ça le problème. Vanuma na wandwa kawadata wasuliba ni bwana shohangu. Wai exi ngudoenda yoto wapawa. Hukaya ye mzaza wana hahe yede ujere. Ye kangwanzo hajojua ya mreje ye mrumshia dunge mrumme. Yo henda iho sizori na sektori. Nge wandu wakaulawa wandu wambie mrumme ukaya hai. Vanu ye exi wa mrumsha waredo jayo nekado jayo. Finalmente ya mparise. Buwaremao. Alafu ngwambo mimi njoda zama kome mbebe. Nyowa ilim kawenda fidia. Nyowa ilim kawenda kiyama. Nede na fe pilizo. Wallahi na mnyezi Mungu. Si sete mwa. Wakati na joelele ya mimi. Wallahi na mnyezi Mungu njoenda pilizo. Showa ilim njowa timizi. Yaboka petit A. Demain angena projet. Un jour. Yabona jivure langwa basa. Yati kubali. Wala ti accepte nimlole. Bawa usiku ya jo uzifanya ntsua juhenda kiyama. Yaboga mzambo bano. Aukaya gamumono kange arumaze komanteri. O wakati petit aya jo unifenyazo. Mimi tiramu. Njo mtimizi ende kiyama. Dayene mwanambe na jombati sadena ye. Haukaya woupe uyoro hombi. Je suis bien mon frère Ahmed Jean-Pierre. Na mkera dhibwana shangu banganyi hunu manga. Wanromanyu wa mlolani ngwa sufrewo. Nyonsi pia. Gamwatabisha sabude ma exi. Mwanafiki wa hanyu. Ma exi fantom wa hanyu. Ekawa kana santima. Wajoka wa mkele nsizani. Comment tu le prends que tu dis que c'est le papa de tes enfants? Namze bagani wenj 90% wana washe. Mlohu numaransiwa. Nawana. Wanrome wedazao. Abasa mware de shambo. Gamtabisha wanrome wanyumeni wa mlolani. Waizo ya zifanya. Hafanya upeu na rohombi. Hohenda ya renge exi wa hae. Ye mrumaya jamparise. Ye bualo hobadani waremao. Harme kanape. Ne mrumme. Hazishi ya bade mrum ya ex gudongwenda ya jikazo monziani yamba ukaya mzaza wana hangu mide ujele yabona mdojo ukaya ngabu wana umiwanza hanyo yabobu wana washe na mkera vi s'il vous plaît mdojo wana umemwarengao da hunu Marseille place zinji abasa eze place zinji e kami turamu tsendenga miyabo owenji wa ujimefie de dire n'importe quoi. Wanaume wenji wadongo haba olatireme. Yabwisi da unufaransa ba. Bwana shohangu, respectez-vous. Wahunga mlume hajatu wa mahari ya 1000 euro, 2000 euro hahulola. Mfanya halal, hahunikana dhahabu. Bade 1000 euro la njwe jua ni bali ya nede nowai, nede na reme. Njwe jua nede nowai na hunga mna muhindi, mna algerieni, uhuzon reme. Njojwani bale 30 euro nede nowai na hunre francesi ulohula uhuzo ni reme. Njojwani hunre 40 euro nede vieporo nede hude na tsaim na mzadi ulohula wahuzao ni reme. Yabo wawuti jodo ni reme ya haslabu de sexy. Femme comorienne, ne me fais pas du mal à cause de ton sexe parce que ngazouzo mondiani. Shaziba kizaukaya wa alaikum salam mon azar. Zibaki Zaukaya, vous avez des valeurs, mes sœurs. Vous avez des valeurs incroyables. Vous avez des valeurs. Méritez dhahabu. Méritez fedha. Méritez ma pesa. Vous avez une valeur vraiment incroyable. Vous êtes des miels. Vous êtes des sucres. Vous êtes vraiment
des anges. Namrezi ujisalise. Onese valori yao somwe exi wa hao. Uchisobule exi hajaha hutambaria. Nabo hahulola hurende nai. S'il vous plaît. Haukahaini ya zaya na mana meso amba ukaya ya bwede mbada huwanana Niger. Ya hujere koma. Reste célibataire ou fait célibataire. Ya jia bwendi ya jia dole me wakati yanzao. Malaikum salam Chacha Prod. Subhanallah. Shaman sibili gam songo urileme ya swabudu wana Burundi. Gam leme zabari. Ishoradunga kajadunga Burundi bwana shohat. Ridungu maisha. Ridungu ripartager sentiment. Rifanyeze projet. Rifonde famille. C'est ça. Chez Karidungu. Puis. Oui, kamambo. Désolé les kalima. Et Karidungu. Iyo. Jukane de Noa Jandel Zihulu ave na 30 euros. Jukane de Noa Ridungu Renge VR na 30 euros. Chaka Juchi Jabananda Bagarlola. Yakangarlola on d'abord Manzaoni. D'abord un autre fond de famille. Shawin Juan Gafukaba ne Mdungu ni a sexe. Arrêtez-vous un peu. Parce que ces couleurs bien qui sont nous manquent. Nasi Gardjadunga, et quand des sexes de Raïdunga, on va jouer qui m'a célibataire. On va donner au rengaze couleurs zone si pia zijendao. Chez Kari Jamruha to mahari na dhabu hamlolani. Parce que garanzor fond de famille, rilengeze maisha, haini mru haruma. Haini mru haruma. Shale ungari jao. Mru hajalo na mrumshe, hasosole nyona shokomori. Nyufiki kaba nungari mlola ni hasbabu sexy. Homlola ni richange, ye maisha. Haini mrasaidiye fami, rizaye wana, rende la fanye ze projet za Komori. C'est ça, chacun soumlolani, bahani garanzol de la Burundi. N'importe quoi. Burundi c'est secondaire. Quand on a besoin d'être éjaculé et avoir des frissons avec le Burundi. Et encore de plus, d'avoir des enfants. D'avoir des enfants. Pour avoir le sentiment de rapport et après avoir encore des enfants. De fonder des familles. N'est pas question que je suis là avec toi, je te donne le mahari de 2000 euros et je te donne encore des heures. Non. On est fatigué de vous. On a choisi tout le monde du respect. Namre c'est ma ex-fantôme. Hani mlaba kide ne mrumahi wanzomu. Nana niwana ume. Namre veye. Yeka exi. Wamrumsha mrungu joda au nisputoabe ukanga modo zangu. Tapotez s'il vous plaît parce qu'il y a des signaux. Yeka exi wamrumme. Gwanzo ya joda honi. Exi wamrumsha sputoabe mrumsha hokatsuja hunu. Nabakobonti. Wala namnogosienro. Ma femme, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime pour la vie. Arrêtez de me faire du mal. Yana Tuf, je suis tellement désolé à propos, il y a ma kalima ikao, le nahaba, l'ongozahusu, puis tout ça. Je suis tellement désolé. Ben, ça de ma kalima ya, ça c'est ma kalima vraiment, ça, c'est pas bien. Cha, zerongo wizoga mlitabisha zeroho. Humrujalo le mrumshe ulona wana na vale exe ngubilo dingoni yeshababi wa mnyezi muna mnike imani ni mwambe ukaya ne craigne pas, tu m'as déjà dit, je dis, j'attends les réactions ya huwana umahima na mshewoi riwoneka kwa John Sahamimi na trade na rongoa ni mwambe ya ukaya ekanga nina za ufanya na mregle manamshohanyu mwambe ya ukaya eke exe wa hao haka mrume wa kweli hajo hukelensi za mlelo wana shaka jajo hulansiendeza finalement ya jiado uhiba. Finalement jado uhiba. Yala Tuf wana shohangu namjian kilidi ngoyi wanda hukana baraka namjian kilidi ngoyi namwelewe s'il vous plaît. Wololo hulolo mbaba wana hao exi yatija huprofite tsena haukaya iwei hende hajibata godo harenge exi wahai hardende ambonziani kaumido mtaru mido lone kodi n'importe quoi.
Vous savez pourquoi jusqu'à maintenant que je ne me marie pas avec une femme qui a des enfants? C'est à cause de ça. Je ne suis pas tenté de trouver la femme. J'ai déjà trouvé. Je répète encore. J'ai déjà trouvé amour de ma vie. Je répète à vous les kalboshi. Comme si ni fanyi hamedani ni lole mzade nso mwanza maudu ni mrati na dezangu na mimi ntutsa hanga de mwana wangu nai. Je ne peux pas faire comme vous les kalboshi, de me marier au hasard, de faire des enfants et après laisser ma femme et partir. Quand on se marie par amour, on se marie par la sincérité. On se marie parce que tu ressens quelque chose. Moi, tu rames. C'est pour cela que je ne me marie pas. J'ai pris du temps. Je ne peux pas tomber dans le piège. Je me marie avec une femme qui a des enfants. Et après son ex de venir là, ou demain que je l'ai laissé, j'ai préféré de chercher la porte où que c'est moi qui va ouvrir. Je préfère de chercher une porte où que c'est moi qui va toquer. C'est moi qui va ouvrir. Je kadom sajaja mufanya ujokari ufanya. E kadom sajaja wa ulola. Watina sanchima. Shangololo uzaye wende zaho. Jokati zifanya. E ishoma ni kazahimu. E wanyima bogosi miti bogosi ntina unga manamshi. Mirewe nyim nyongo hantina unga manamshi. Gami parmi nu wanaume wanyongoa. Gami parmi nu wanaume wa subuti. Gami parmi nu wanaume wa farisi. Gami parmi nu wanaume ma sentimental. Yabonga ameni ya ukaya. Comment tu jonga mrumshe na mlola. Si j'en ai envie, si il s'agit de faire comme vous, m'profitons na shohat, mozada nina munduza kilta sima dezara. Si j'en ai envie, j'aurais fait comme vous depuis longtemps. Je peux faire comme vous, les hommes kalbosh. Ni lole, ni hundaza kertasi, ni lezangu na lole oni manzao. Chatsuno ya ukaya, non, je peux pas faire ça. C'est mieux de marier avec une femme que tu as des sentiments avec. Wala njamba mrumanza wangu kwa mana. Wangu jwa umana. Wangu jwa umana. Na mtapote mleti, be unjwa hanyo anashomlo yabo, mzimbe zitwa. Unjwa hanyo mzimbe zitwa kamti konta, mais je m'en bats le stack. Wazimbe zitwa, si c'est le ma ex, na mzine ma ex ma fantôme wanda buahani. Deo kawaka umanzani, wajuka umkelentizani. Chakwa jajunda za mjeti na domdo kubali wajado muhibani. Y'a demandé la plupart de nous tapoter. Parce que il nous saoule. Vous pouvez aller nager dans la mer. Facile à banouin. Nigam fiko kashumar kazahin. Kui kam vous, Gassina, Zaushinda, Rissimouhi, Gassina, Gajoshida Rikingi, Gajoshida Rimet en sécurité ou en rechar. Yabodo Kaya Mrenda Lole, comme ça au hasard comme vous. Wazade Wanga Waransiwa. Haukaya zila profi, ndo leza ki profi. Mnyezi Mungu naliki khatima njema. Zanywana shohatu. Wangwa mahanywa mlolani. Mwasubiseo na watabish. Hasbabu ma ex, ma fantôme. Vous n'êtes pas honte. Vous avez pas honte. Au lieu de garder ton mari qui t'a honoré, qui t'aime. Rahana udunge ex ya jada uprofite. Haina manamsha udunge ex waha. Wallahi lo kababa lo bibi wedeja saji salise nanani na mdojo kwa wanaume wawonti pia la plupart ya hao watsongo mvumbwani monzianu kaya wamfanyani jao. S'il vous plaît, pensez un peu mes sœurs. Pensez-vous un peu. Réveillez-vous. Arrêtez de faire n'importe quoi. Respectez vos maris au lieu de penser les ex-fantômes. Madame Shohangu Hupama. Hupama. Hurende nai. Huja le donne exwa mruma waja huparsar mekana pe womrema. Izo zonti pia mruma wazijua. Banda mruma ye ex hende hado hambonziani. Ukayede johaho. Wode yede hugide. Yede ulone kodi. Chasi de mrume ya hulola. Finalement mruma hao. Hapari sahambilo. Haja uhelelea. Bolo ya burema udaone ex. Nyezi muna nike khatima njema. Yarnike mwisomwema. Riki wanadamu wauka. Au kemana mewe hatsuransi zetola kahendezai haza mwanamzi madene mrumshaha sha ex wazawaili yabe mwanamshege na wanawararu ndizo hakubali hanjarmwe piyeji
hadubar me piège na mkira di bwana hangu mji respecte personnalité hanyu ne dignité hanyu mrensiba e yakauhanza kajajoendeza yakauhanza kajajovulizano wana hende zahe ekagwanza reje dabu yajwa kanga we tranquille gawa ampe gawe na mrumme uhanzo uhanzizo ufanye tout ce qu'il faut hauno kanga we heureuse ngojiso bada mrumme utso hutabisha haukaya mrumshe uliona mrumme ulo sage utso mtabisha uyo ujisa yukama ngejweni yo ujibali yango uomona uona avec des sourires magiques mrumshe uliona mrumme umwanzo umrespecte bahi yekange haone homa nziani ngoma putain wengu jiso yemzadi wikatsi hama abasangu ngemwema balanda buyalo heureuse balanda buyanguziwa ondo balanda buyafarilao leo mwana manzizo guhufariyo gufanye tout ce qu'il faut yahuona yahuya ani yakahutabisha yakahusubis ngukubalia je badangono bote na éclaircissement des lumières éclaircissement éclairage des lumières dans ton visage ikaoyeti de azita shiazita de mrumaha leongo kubelie ex yaje yaone bote ya mrumwa jina yaipanga na bohaka yabo kajaipanga yaji ya husubise ya latif ya mrumao ex hakayabo kajashida ya hurande heureuse kajashida ya hanza hahusubise ukama mrukoko hendeza hujahundu mrumme hahulola guhanzizo hata hurande ha chocolate ta devenir comme une petite pomme rouge ta devenir comme une fleur de rose ngehula hanjie masera ngwanzu yajia sankade ye couple ole ya ureveye ya ukaya wei ex fantomu uonoka basanga mjiso ngamwimema nguju yani menyeleye izo hukubali hudubar me piège ya mrumaha ho ikaudi ya hunike bote hiyo ya songa waka heroes hahunika tola kanraru baada uhelele ya mramea subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musomema ya rijali hirna baraka na unono nasuya wanasho haku wadonja akili wadole veye mdojo kaya exit dalao ex ndo jahannama eka exit dalao jekema katika wakadonai hahukelensiza shaka jajoroha na bomana mshe ekanga ona mrumme ye ex gwanzo yaje bananda bwa ukaya abasa t'es très belle t'es charmante t'es vraiment ça excite t'es vraiment je sais pas quoi dire mais c'est qu'elle veut devenir saccagée et manger ishiyamba kashitishe majana yanzu ya shile atampaka dayabo boum longue vie à toi mon frère t'es un homme hufungua tola kanraru haukaya huparisa nguremewa je suis d'accord avec toi bahati njema nabii mwanamshe ukaya tu vas regretter uperde mrumaho ye ex nabaki roneka kujishida kufanya 2 adawe naye jamais de la vie.